عیششان د سال 1938 لآمده د ناو مالباتک نافدار و دولمند جدایی کتبه. مالباتا وی جمالباتا خالد جبرانی کو د سرهلدانا شیخ سعید افندی دا تی کشتن دهات. او یک باره لسر باو و داییکا وی گرانتر دکر. دوی زاروکین وانجی لگوری نرخن وی مالباتا نافدار بهاتا مزن کرن. جبر باوی وی دنگبیجه کی نافدار هریم بو، عیششان هند تمن زاروک ده بکلام و سترانبیجی را بو علاقه دار. جواتین دنگبیجان اینکو هر دم لمالا وان پیکتهاتن باندوره که مزن لعیششانی پچوک دکه. او باندور سال به سال عیششانی بر به دنگبیجیه و دکشینه. ليل بمال تمكني وزيج قرات عاشلكم بمال ليل بمال تندرجي حوساد لغرمان توكي بجاري البشناتكين ليل بمال تنسبي سبي ملكي سلطل تمفاش لاخذ بقرنم روكي رمضاني سحور بترغ بتبك وربمال سودالك شابت مي اس حيرانا بشنات مي وربي جیانا ویا هنری یاکو د پیشروج د درباسی دیروکا موزیکا کرد بو دوان سالان دا دست پید که. عیششان به باوی خوره د شف بهیر کاندا جه دگره. مولود او بیتان با آوازین خود دغملینه. شفبرکن کو تین ندار خستن به سدم کو عیششان چاندا کرد دیروک و موزیکا کرد ناز بکه. د سال 1963 ده جبر نچاری آبوری کوچی استنبولید که. لستنبول کنسرین به کردی و ترکی ده. لور به سترانا از غزالم تیناس کرن و سیلکا خواه امزده که. باند خویا یا یکمین یا کردی ترکی لور دردخه و اف باند لولات تی بلاف کرن. به وی باند خواه لولات بهتر تی ناس کرن. لی مخابن ناو و دنگ بلافبون عیششان جران نبا پارس که. زوردستیا لسروی زیده تردکه و جیان لی تنگ تردکه. دما قدخه کرنا زمان کردی ده او زیده لبرخوانا ده و ده سال 1972 ده جستنبول کوچی آلمانیایی که. لور جیان پنابریه دیجی. لولات بیانی جخاکا خوا دور خباتا خوایا هنری دومینه. وکه هنرمندین دن او جی بدزی و دبن دستان ده باندی کو آماده دکه جغریبیه دیشینه ولات. بسایا وان باندی کو قدخانه گلک دی ناس کرن و دی گوهدار کرن. لسر ایش و زحمتین کو دجی به آگاهی مرنا قیزا خویا شهنازی و عیششان دکه و ناو جانک کور و دمک
خوش خباتان دکشینه. devje her tiştî berdide. Piştî vê navberê li ser jana ku dijî kulama qederê dinivîse. Di jiyana penaberiyê de agahiya bijan a duyemîn ji dayika wê tê. Tekane kesa ku wê fêm dikir û her tim alîkarî jê ra dikir jiyana xwe ji dest dide. Dema dayika wê nexweş e, li ber mirinê ye, dixwaze keça xwe eyşe şanê bibîne. Lê mixabin malbata wê ya feodal nahêle ku hevdû bibînin. Lewre ew sûcdar e ji ber ku ev jin kulama dibêje. Li ser vê yekê rûdinê û li ser dayika xwe kulama hey wextayê tîne ziman. Dayki kurbana bahçemi Diyarbakır Disayirot yelemelemeyi Dayı kurbancı kurapeli serpeli dıkıdabe serkelemeyi Hacı hanım Disayirot dilemiş şevti dayka mükebbiramneyi Destire çave mağariba kude fena barana buhare Teci kurana sekneyi Dey vak dayı, garibim dayı Dey vak dayı, bekesim dayı Kesim ne mal rive, dünyaya dayı Derranım dayı Ayşe şan demek paşe dîsa vedgera Stenbolê. Dixwaze jiyaneke nû saz bike. Dîsa dizewce û sê heb zarokên wê çêdibin. Mixabin jiyan dîsa pêra nakene û dîsa dikeve tengasiyê. Ew tucar dev ji doza xwe bernade û dîsa kulamên Kurdî dibêje. Desthilatdar nahêlin rihet bijî û wê bêçare dihêlin. Gefa lê dixwin û jiyanê lê teng dikin. Di wextek wiha de piştgiriya herî mezin ya malbatê ye. Lê belê zarokên wê jî wê bi tenê dihêlin. Ew jî zêde nikare bisekine û berê xwe dide parçeyek bin destiya din. Başûrî welat û di sala 1979 de derbasê Bexdayê dibe. Jiraqi hayabiru Jiraqi hayabiru Khoynuquti serkebiru Khoynuquti serkebiru Agır keti nabadilu Agır keti nabadilu Dilem şevti jehali vera Rudenim o digrim jederdi vera Deverin verin peşmergem verin Deverin verin kurmancım verin Rudenim o digrim jehali vera Dengê Ayşe Şanê bi alîkariya hevalên wê yên hunermend li Bexdayê di radyoya dengê Bexdayê de tê bihîstin bi navê Ayşe Şana Elî. Êdî navê wê Ayşe Şana Elî ye. Di wê demê de li Bexdayê di radyoyê de bernameyên bi zimanê Kurdî diwarê çand û hunera Kurdî de tên çêkirin. Mîna radyoya Êrîwanê ev radyoya dengê Bexdayê jî di jiyîna huner û çanda Kurd de gelek ket daye. Radyoya dengê Bexdayê Mihemed Şêxû û gelek hunermendên din jî mezin kiriye û daye nas kirin. Di wê demê de di radyoya dengê Bexdayê de Mihemed Arif, Hesen Cizrawî, Mihemed Şêxû, Tehsîn Taha, Meryem Xan, Ayşe Şan, İsa Berwarî, Kawus Ağa û Cemîl Horok û hunermendên gelek tên guhdar kirin hebûn. Di wê demê de waliyê Hewlêrê ev hunermend û jina bedew vedixwîne Hewlêrê. Ayşana Elî li Hewlêrê têkiliya wê bi hunermendên navdar Mihemed Arif û İsa Berwarî re çêdibe. Ayşana Elî, İsa Berwarî û Mihemed Arif bi hev re li gelek bajarê Başûr bi tevlîbûna hezaran kes konserên mezin didin.
جیانا عیشانا علی گلک باندور لسر جزراوی چه دکه و جزراوی سترانک لسر وی دنویسه. بناوی عیشانا علی سترانک وها دخوینه. لیوای، عیشان لیوای، چاف بچوک لیوای و دنویسه. عیشان لیوای تنکه لیوای نازدار لیوای قابل لیوای وانا كلي كون قالوا جيرانا سرقوا بريبة عيشان علي بلاد برفاج جاي كما كامل الكدي شاف مامو عارف جبو دنگ خو بر رنگ کی آزاد بگیهنه جواکه لدجبری فراست فیودال شرکی هنری دابو دست بکرن. بناسنامه خویا جن بدنگ خوی قدیفه لگل تلی ایش و جانین کو جیان دکر هریم به هریم گریا هنر خو پیشاند. تیکوشینا کو ددا ده همان دمیده لدجبری فراست دسلاتار آ ظلام تیکوشینا هنر آزادا جینه بو. او وی تیکوشینا خو حیا کلیین داویین جیانا خو دومان. جیناتی لبوم حیران دنگی منی کنی رو سیران جیناتی لبوم حیران به دنیای نمام دران حمی کوبان دلی هران به دنیای نمام دران حمی کوبان. جیانا ویا کو هر کلیین بواته و تیجه در باسته به حیا 1996 دوام دکه. او زاروکا کو دجوات دنگبیجان ده به دنگ خوی دلال کلام دلوراند لدجبری ایشا جیان نخوش دکه او نخوشیا پنچشیر و دیل دکره. ده 18 قانون 1996 ده عیششان انگو عیشان علی لی ازمیره دناف بیدنگیه که کرده جیانا خوش دست ده. او لولات غریب لی ازمیره تیوه شارتن. عیشان لیوای تنکه لیوای نازدار لیوای قابل لیوای وانا كلي كون قالوا جيرانا سرقوا بريبة عيشان علي بلاد برفاج جاي كما كامل الكدي شاف مامو عارف